ego agakiza kaza mbere. ego None abantu bose burya bageneye gukizwa, maana watu wote duniani lazima waokoke, lazima wapate wokovu, ama wokovu ni kwa watu fulani tu? Lazima watu duniani waokoke? Umbagije icyo kibazo, eske ni ngombwa kwa abantu bose bakizwa cyange hariho abagenewe agakiza n'abandi bagenewe umuriro? Jewe nukuri icyo kibazo nashobora kwishura yuko Imana data watu wese yo mu ijuru itufuriza ineza. Abantu bafise amatwi akomanda idoke nye batumva ningoga, biragaragara yuko hari abagararizi. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, dushimira Imana data wa twese yatugiriye ubuntu tukaba uyu munsi twaramuse turi bazima, tukaba tugeze mu ishengero kugira ngo tuvugane ijambo ry'Imana. Ku mazina nitwa Bashiga Tresor, ndi umukozi w'Imana, murongozi w'ishengero ya Grace Gospel Baptist aha mu Burundi kwiri shami rya Bukirasazi. Ukuri ndanezewe cyane kuri aka kanya Imana yaduhaye kugira ngo tuhezagirwe mu ijambo. Muraza kundunga ndavuga ikirundi gike mugabo igiswahili nicyo nza kuvuga kinshi. Tusome ijambo ry'Imana, tweje gusoma ijambo ry'Imana cyo dusenga. Turabe mu gitabo cya Tito igice cya 3 umurongo wa 4 n'uwa 5. Ndasoma Biblia y'Igiswahili n'Ikirundi. Tutangurana n'Ikirundi. Biblia iravuga ngo hariko ineza y'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka, iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nguko imbabazi zayo ziri idukirisha ukozwa kuzana ukubyagwa bwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa basha na mpwemu yera. Some Igiswahili. Nimesema Tito sura yake ya 3 mstari wa 4 na wa 5. Biblia inasema hivi: lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Ni neno la Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako kwetu. Tumekuwa mbele zako asubuhi ya leo na mbele ya ndugu ambao wanatusikiliza, tukiwa tumekuja na neno lako. Tunahitaji utusamee kwa sababu tuko wenye mwili, tunavaa mwili wa dhambi, huu mwili ambao utaurinzi ufalme wako, huu mwili ambao mara kwa mara unatuleta kinyume cha mapenzi yako. Baba, tunakuja mbele zako utoshe na kutakasa ili tupate kukubaliwa na wewe, na kazi ambayo tuko tunaifanya Baba yetu ipate kuletea utukufu. Tunasema asante kwa sababu utaanza nasi kipindi hiki na uende kumaliza nasi, na neno lako lipate kuwabariki watu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Muri kano kanya turamaze gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ari ikete Paulo yandikiye Tito. Muri aya majambo twasomye tukuremo ijambo rimwe gusa tuza kuvuganako, ijambo rivuga kubwa agakiza. Kwa Kiswahili inasema wokovu.
Agakiza niki? Abantu benshi bavuga yuko agakiza nukwihana, agakiza isiguro yako nuko nugukira. Tukisema wokovu maana yake ni kupona. Ni kupona nini? Ni gukira iki? Wokovu maana yake ni kupona kifo. Agakiza bisigura gukira urufu. Tunapoona kitabu cha Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 15 hadi 17, tunaona jinsi Mungu aliumba mwanadamu akamupa utukufu. Na huyo mwanadamu Mungu alimpa sharti kumwambia ya kwamba nimekuweka hapa katika shamba hili, ulilime, ulipalilie, uishi vizuri. Lakini Mungu akaleta katika shamba katia ndani miti miwili au matunda mawili. Akaleta mti ambao ni wa kujua mema na mabaya, akaleta na mwingine ambao ulikuwa ni mti wa uzima. Akamwambia mwanadamu au Adamu kwamba haya ambayo nimetia hapa, miti ingine, matunda yote mingine ukule, lakini haya matunda mawili nimetia hapa katikati usiguse, kwa sababu ukikula utakufa. Adamu aliishi hapo, lakini Biblia inatuambia wazi ya kwamba Adamu hakutii. Adamu alishawishika, shetani alimjaribu hata akaonekana ya kwamba hakutii maagizo ambayo Mungu alimupa. Nukuvuga yuko Adamu yasanze atubahirije itegeko cyange icyagezwe Imana yamuhaye. Kuko amaze kumubwira yuko nimba nakushize ngaha muri itongo, wewe rero ube ngaha ubeho neza, mugabo ibijyamwa binashize ngaha nukoreko, kuko hari cyamwa cyo kumenyekanisha ikiza n'ikibi n'ikindi cyamwa cy'ubugingo. Adamu wakati ameasi akakula, akajikuta ameenda kinyume cha mapenzi ya Mungu, na kwa hiyo ilimletea Adamu kifo. Kitabu cha Warumi ile sura yake ya 5 mstari wa 12, Abaroma 5:12. Kitabu cha Baroma igice 5 murongo wa 12. Biblia iravuga, Kitabu cha Baroma igice 5 murongo wa 12, none rero ibimeze bityo nguko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, urufu ruzanwa n'icyaha, n'ingurufu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Tutasoma Kiswahili. Warumi sura yake ya 5 mstari wa 12. Biblia inasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Mungu atusaidie sana. Nukuvuga yuko Adamu amaze gukora icyaha, twaje kwisanga yuko twese twakomose kuri Adamu, twaciye twandura icyo cyaha. Niyo mpamvu gushikana uyu munsi naho mwana yoshobora kuba avuse uyu munsi, kama mtoto amezaliwa leo anazaliwa na dhambi. Kwa sababu gani? Amerisi dhambi ya Adamu, ndio dhambi ya asili. Lakini upendo wa Mungu, kwa sababu aliumba mwanadamu anampenda, lakini mwanadamu akaasi, Mungu akasema nitamtuma Adamu wa pili. Na huyu Adamu wa pili ndiye Yesu Kristu. Tunaona kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura yake ya 15 mstari wa 22. Ichete cha mbere Paulo yandikiye Abakorinto gice cha 15 murongo wa 22. Biblia iravuga ngo kuko Adamu yanukije bose gufa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. Yesu atugirire neza.
Tunasoma Kiswahili. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22. Biblia inasema hivi kwa Kiswahili: kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watahuishwa. Ndugu zangu wapendwa, Yesu Kristo sasa ndiye Adamu wa pili. Kwa sababu Adamu wa kwanza alifanya dhambi, hakutii maagizo ya Mungu, ilibidi ya kwamba Yesu Kristo aje kama vile Adamu wa pili. Mtu kuokoka ni kupona ile kifo ya mauti. Ni kupona ile mauti ambayo tumeambukizwa na Adamu kama vile mtu wa kwanza. Kwa kuamini Yesu, kazi ambayo alifanya pale msalabani, kwamba Mungu ndiye amevaa mwili, akakuja ulimwenguni, akakuja kufa kwa ajili yetu, hiyo ndiyo inaweza kutuletea wokovu. Nimba umuntu yizeye Yesu Kristo kuko ariwe Adamu wa kabiri yaje kugira ngo aze kuducungura, uyu arashobora gukizwa kubera iki? Kubera yizeye umwana w'Imana. Gukizwa umuntu iyakijijwe aba abyawe ubugira kabiri. Kama mtu ameokoka ni kusema kwamba amezaliwa mara ya pili. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura yake ya 3 mstari wa 3 hadi wa 5. Yohana Mtakatifu sura yake ya 3 mstari wa 3 hadi wa 5. Tuangalie habari ya kuzaliwa mara ya pili. Kitabu cha Yohana sura yake ya 5, Biblia inasema hivi: Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemu akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu akamwambia, nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Tusome mu Kirundi. Yohana 3:5. Yohana 3:5. Biblia iravuga ngo, Yesu aramwishura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atabyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, umuntu ashobora te kubyagwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati, nukuri nukuri ndakubwire, iyo umuntu atabyawe n'amazi na mwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu nahabwe icyubahiro. Ndugu yangu mpendwa, niko nataka nikwambie ya kwamba mtu kama ameokoka ni kusema ya kwamba huyo mtu amezaliwa mara ya pili. Hii ni diskisio ambayo alikuwa anadiskite Nikodemu na Yesu. Biblia inasema ya kwamba Nikodemu alikuwa ni mtu wa dini. Nikodemu alikuwa ni mwalimu, alijua neno la Mungu, na wakati alijua neno la Mungu, wakati wengine wote waliona ya kwamba Yesu anakuja kuwapotezea watu, lakini yeye Nikodemu alienda kwa Yesu usiku, akamuuliza aseme, nifanye nini ili nipate kurinzi uzima wa milele? Yesu alimwambia ya kwamba wewe uko mwalimu wa zamani sana. Wewe uko mjuzi, uko nafundisha watu. Sasa haujui kile unapaswa kufanya ili upate kuona uzima wa milele. Lakini Yesu alimwambia Nikodemu, unapaswa kuzaliwa mara ya pili. Mungu atusaidie sana. Ukuvuka ubwa kabiri bisigura yuko ari kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ukuvuka ubwa kabiri nukwizera umwana w'Imana. Kuvuka ubwa kabiri nukumva ijambo, kuko ijambo nijo
lituvyara ubwa kabiri. Tunapoona kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 23, tuone Biblia inasema nini hapo. Petro wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 23, tuone Biblia inatuambia nini. Petro wa mbere igice cha mbere murongo 23. Ninaanza na Kiswahili, inasema hivi: 23 inasema hivi: kwa kuwa umezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Amena. Tusome mukirundi. Petero wa mbere gice cha mbere murongo wa 23. Petero wa mbere igice cha mbere umurongo wa 23. Biblia iravuga ngo, kuko mwavyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwavyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Amena. Nukuvuga yuko iyo umuntu yizeye Yesu Kristo umwami w'ubwiza mu bugingo bwiwe aba akijijwe. Niyo umuntu akijijwe, uyu muntu aba yavuse ubugira kabiri. Ni kusema ya kwamba anakuwa amezaliwa mara ya pili kumbuto cyangwa mu mbuto itabora, arijo jambo ry'Imana, kwa mbegu isiyoharibika, ndilo neno la Mungu. Ni kwamba mtu leo akizaliwa anaweza kukufa na siku moja, siku mbili, mwaka, miaka 10, miaka 20, miaka 30, miaka 100, miaka 105, inawezekana. Kwa hiyo mwanadamu akizaliwa anazaliwa kwa mbegu inayoharibika. Lakini neno la Mungu likimzaa mtu linamzaa kwa mbegu isiyoharibika, yani uzima wa milele. Mungu atusaidie sana. Mtu akiokoka anakuwa ni mwana wa Mungu. Hapo mtu ameokoka anakuwa ni mwana wa Mungu. Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 12. Yohana igice cha mbere murongo wa 12. Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 12. Biblia inasema hivi: bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kirundi kiravuga, Yohana igice cya mbere murongo wa 12 havuga ngo, ariko bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Amen. Nukuvuga yuko ukuronga ubugingo budashira, kuba umwana w'Imana ni sasa hivi, ni ubunyene. Haiko kuchunga seme itakuwa kesho au itakuwa saa nyingine, hapana. Ile wakati umeamini Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, hapo ni kusema ya kwamba umeokoka, unakuwa mwana wa Mungu. Ni sasa hivi. Mtu akiokoka, iyo muntu yakiriagakiza anahesabiwa haki. Anahesabiwa haki. Tito 3:7. Reka ndangu nani kirundi. Tito 3:7. Mtu anahesabiwa haki. Tito 3:7. Tito mukirundi, Tito 3 umurongo w'indwi. Haravuga ngo, kugira ngo dusindanishirijwe n'ubuntu bwayo, duce tuba abaragwa
b'ubugingo budashira, nguko ibyo bizigiro byacu biri. Nukuvuga yuko iyo umuntu akijijwe aho nyene, uwo munsi nyene, ayo masaha nyene, uwo munota nyene ariko arabikora, arasindanishirijwa. Turabe mu Kiswahili Tito 3:7. Tito 3:7. Biblia inasema hivi: ili tukihesabiwa haki kwa neema ya Mungu tupate kufanywa warinsi wa uzima wa milele, kama lilivyo tumaini letu. Bene data bakundwa, bizigiro by'umuntu akijijwe nuko aramaze gusindanishirizwa, kuko bajya bose bamwakiriye na rubanza ruzo batsinda. Unakuwa na uzima wa milele. Umuntu yakijijwe abafise ubugingo budashira, kuko ubugingo budashira tuburonka muri Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. Ubugingo budashira uburonga aho nyene. Yohana 3:16 haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uzamwizera wese nazafe rubi, ariko ahagwe ubugingo budashira ubunyene tout de suite. Nagwara kazoza cyangwa kahise ni ubunyene nukubu. Iyo wakati uko natengeneza, iyo wakati uko nakiri, iyo wakati uko naamini, hapo unapata uzima wa milele. Yohana 6:47. Yohana 6:47. Tuanze na Kiswahili. Biblia inasema hivi kwa Kiswahili: amini amini nawaambia, yeye aaminie yuna uzima wa milele. Aaminie yuna uzima wa milele. Yohana 3:47. Yohana 3:47. Yohana 6:47. Yohana 6:47. Yohana 6 igice cya umurongo wa 47. Biblia iratubwira ngo nukuri ndababwire, uwizera afise ubugingo budashira. Umurongo utubwira iby'ubugingo budashira yuko ari ubunyene nabwo arakazoza. Sio kusema nimeamini leo nitapata uzima wa milele siku zitakazokuja, hapana. Hiyo siku naamini unapata uzima wa milele. Yohana 3:36. Yohana 3:36. Yohana 3:36. Yohana 3:36. Biblia iravuga ngo uwizeye umwana arafise ubugingo budashira, ariko utumvira umwana atazobona ubugingo, ariko uburake bw'Imana buguma kuri we. Yohana 3:36. 3:36 Yohana. Amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Ndugu yangu mpendwa, niko nakwambia kuhusikana na wokovu, ya kwamba wokovu ni kupona kifo. Na wakati unaokoka haya mambo yote unayapata hapo hapo. Yohana wa kwanza 5:12. Yohana wa kwanza 5 mstari wake wa 12. Yohana wa kwanza 5 mstari wa 12, Biblia inasema yeye aliye naye mwana anao huo uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana huo uzima. Ngo ufise umwana w'Imana arafise ubugingo, hariko udamufise na bugingo afise. Yesu atusaidie sana. Niko nasema ya kwamba
hayo yote unayapata sasa hivi, uyaronga ubunyene. Kwamba mtu kama ameokoka, unakuwa umezaliwa mara ya pili, unakuwa mwana wa Mungu, unahesabiwa haki, unakuwa na uzima wa milele. Donc katika haya machache na hii mistari ambayo nimeileta hapa, ndugu yangu mpendwa, inaweza kukusaidia kukamata maamuzi. Kama wewe bado haujapitia njia kama na hizi, haujaona mambo kama na haya katika maisha yako yakifanyika. Biblia inasema ya kwamba ili mtu ajue ya kwamba ameokoka, anapaswa kufanya nini? Biblia inasema ya kwamba mtu kuokoka ni kukiri kwa kinywa chako na kumwamini kwa moyo wako ya kuwa Mungu alimfufua Yesu katika wafu, na wewe utaokoka. Nukwizera ukaturisha akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari mwana w'Imana, yuko Imana yaramuzuye mu bafuye, nawe uzokira. Abaroma 10:9 kushika ku murongo w'10. Turabe inzira umuntu acamo kugira akizwe. Abaroma 10:9 tushike ku murongo w'10. Biblia iravuga ngo, tafadhali, Abaroma 10:9 kushika ku murongo w'10. Abaroma 10:9 kushika ku murongo w'10. Haravuga ngo, kuko nimwaturisha akanwa yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima yuko Imana yamuzuye mu bafuye, uzokizwa. 10. Kuko umutima ari wo umuntu yizeresha akaronga kugororoka, kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronga agakiza. Yesu nashimwe cyane. Tusome kwa Kiswahili hii vesi, Warumi 10 mstari wa 9 hadi 10. Warumi 10 mstari wa 9 hadi 10. Biblia inasema hivi: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. 10. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Amena. Mwenda tamukundwa, nagira ndakwibutsa cyangwa ndakubwire yuko iyi niyo nzira imwe yugukizwa. Nukwizera igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Nukwizera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ukamwakira ng'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kugira aho nyene uriko rabikora bivuye ku mutima. Ibi byose nadondaga nga haruguru byose ubironga aho nyene. Ndugu zangu wapendwa, hii ni neema ambayo mtu anaipata, kwa sababu kuokoka ni neema tu, si kitu ambacho tunakitafuta kwa pesa, si kitu ambacho tunafanya nguvu tutumike tuokoke. Hapana, kuokoka ni gratuit, kuokoka ni bure. Kuokoka ni bure. Kitabu cha Waefeso ile sura yake ya 2 mstari wa 8, nitaanza kusoma hapa kwa Kirundi. Hapa panatuambia mzuri ya kwamba mtu anapokea wokovu bure kwa neema tu. Abanyefeso igice cya 2 umurongo w'8 kushika ku murongo w'9. Haravuga ngo, ubuntu nibwo bwatukijije kubw'ukwizera, nabyo nyene nibyavuye kuri mwebwe, n'ingabire y'Imana, nibyavuye kubikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Yesu nashimwe cyane. Nitarudia yemo hii mistari. Abanyefeso 2:8-9. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera, nabyo nyene nibyavuye kuri mwebwe,
n'ingabire y'Imana, nibyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Waefeso kwa Kiswahili 2:8-9. Biblia inasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Amena. Bene data, nagomba ndababwire yuko agakiza nugukira ya direksyo yari kutujana mu muriro. Yesu Kristu yaraje kugira ngo uzamwizera wese nazafe rubi. Yuko iyo umuntu yaturishakanwa kiwe uko Yesu Kristu ari mwana w'Imana, yuko yarafuye hama ku munsi wa gatatu arazuka, yuko ibikorwa byose yakoze, yuko ari Imana yambaye umubiri kugira ngo ize kuducungura. Nukuri uyu muntu niwa byaturishakanwa kawe ukabyizeresha umutima wawe, aha nakabuza uba ufise ubugingo budashira. Yesu Kristu aduhezagire. Nimba urashobora kuba uriko uranyumva ibi bintu nurabikora, umenye neza utakekeranya yuko agakiza ni kubuntu, na mahera bisaba gusa kwizera, bisaba gusa kubimenya yuko ariko bimeze. Mungu wetu tusaidie sana, wandugu wapendwa, kwa muda huu ambao umenitega sikio. Mungu awabariki. Amen. Inyuma yo kumva ijambo ry'Imana twumvise byinshi byagiye bitwubaka, ariko haratubaza umuntu acagenda agira abagomba kugira ngo amenye neza uko aha hanze harabigisha benshi bagenda babwira abantu bitandukanye. Urabona agakiza nako gusa, ukwizera nuko gusa. Uri munsi bikaba byansunika inyuma yo kumva ijambo ry'Imana kuri uyu mukozi w'Imana mwiza cyane. Nkabona tushingira ibibazo bigira ko bitatu canke bine. Ubu icambere nkabaza, inyuma yo kumva ibyo kwizera n'agakiza, hariho ukutumvikana mu madini atandukanye bishingiye ku ijambo agakiza no kwizera. Bamwe bati iyo umuntu yizeye barangije nta bindi yobanza kurondera hirya no hakuno, ni kwizera gusa birarangije. Abandi batoya yamara hasabwa ibikorwa, udakoze biragoye. Nkibaza ibikorwa nizo bizoshikana abantu mu ijuru canke no kwizera kuzoshikana abantu mu ijuru? Murakoze cyane mugenzi. Aho umaze kuvuga amajambo atatu. Ijambo rya mbere wavuza gukizwa cyangwa gakiza, ya kabiri wavuze ukwizera, ya gatatu wavuze ibikorwa. Agakiza nabisiguye neza yuko ari gukira urufu. Reka nzana karorero, murashobora kuba muri mu modoka muri abantu benshi, muri mu rugendo, iyo modoka ikagira accident. Imaze kugira accident, abantu bashobora kufa benshi, hakarokamo abantu nka babiri cyangwa batatu. Bajya barokose, abo nibo bavuga yuko bakize. Bakize iki? Bakize urufu. Abandi bafuye mugabo bobo bavuyemo bari bazima. Uwo muntu aravuga yuko nakize kabisa. Rero natwe iyo umuntu ari kuvuga yuko yakijijwe cyangwa yarakijijwe cyangwa numukizwa, nukuvuga yuko yarakijijwe ategezwa kumenya icyo yakijijwe. Benshi baravuga ngo narakijijwe ibyaha, Yesu yaramfiriye. Donc ego Yesu yarafuye, ubyizeye umuntu wese aramenya ngene abyizera. Mugabo icyo ndiko ndavuga yuko insiguro y'agakiza twarakize nugukira urufu twanduye kuri Adamu. Kuko hajya mu itongo rya Edeni, Adamu yagize gute? Niyemvira Imana. Wakati hakumtii Mungu, Mungu akamwambia aseme kama unakula hii tunda na hii kufa utakufa. Na wakati ameikula, kifo kilimfikia. Donc wakati kifo kilimfikia Adamu, tumesoma hapa kwa Warumi 5:12, kama watu wote walifanya dhambi na wote wakapata kifo. Rero kugira ukire ururufu nukuba muri Yesu Kristo. Yuko kwizera rero wavuze wambagije
abantu benshi bizera ibitandukanye. Sinshobora kuvuga yuko gushika n'ubu turaraba amasinema, hari abantu bizera sinzi inka, sinzi amabuye, sinzi ibintu byinshi bitandukanye. Mugabo twebwe kubyerekeye ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko aho kera mu Banyefeso, aho kera n'abantu twari tuzwi, twari hanga ritazwi. Mugabo Yesu Kristo araza aritanga ku musaraba kugira atugire gute, aducungure. Rero umuntu yizeye igikorwa Yesu Kristo yakoze, ngo uyu muntu arafise ubugingo budashira. Yohana 3:16. Kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko tumitanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese nazafe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Rero ubugingo budashira buri muri Yesu Kristo. Rero mu kwizera utegerezwa kwizera ibikorwa Yesu Kristo yakoze. Utegerezwa kubizera yuko nukuri ibyo Yesu Kristo yakoze nibyo, ari Imana yambaye umubiri kugira aze kugira gute, gutucungura. Uko nukwizera. Rero abantu benshi nguko riko nabivuga, bavuga yuko nibishobora gukunda yuko wizera Yesu ibikorwa sinzi n'ibindi. Mugabo ukwizera ubanza kwizera kwanza bivuye ku mutima ko navuze, nuko kwaturisha akanwa kawe yuko Yesu Kristo ari mwana w'Imana, yuko yarafuye hama ku munsi wa gatatu arazuka. Iyo byose umaze kubyizera ibikorwa Yesu Kristo yakoze, aha rero uhagarara muri uko kwizera nyene. Mugabo ibikorwa nabyo nibindi. Nibaza yuko ari Banyefeso 2:10, reka tuharabe kugerekeye ibikorwa. Abanyefeso 2:10 haravuga ngo kuko turi biremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza ibyo Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Ibikorwa ni ibikorwa nyene Imana yateguriye umukristo. Umuntu wese yamwizeye yaramuteguriye ibikorwa byiza. Mugabo ikintu cya mbere ni ugukizwa. Utegerezwa kumenya neza yuko ukijijwe, kandi iyo ukijijwe utegerezwa kuba warizeye, waturisha akanwa kawe nguko Paulo yabigwiye yandikiye Abaroma ku gice cy'icumi umurongo w'icane w'icumi, yuko umuntu yakoze ibi akizera ibi akabyaturisha akanwa kiwe akabyizeresha umutima wiwe, uyu muntu na rubanza ruzo musinda. Abaroma 8:1. Tafadhali Abaroma 8 umurongo wa mbere. Paulo ariko arabwira Abaroma ku murongo wa mbere g'8 arabwira ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu na rubanza ruzo batsinda. Walio katika Yesu Kristo hawana tena hukumu juu yao. Hakuna hukumu juu ya walio katika Kristo Yesu. Nukuvuga yuko mwene data agakiza utegerezwa kumenya yuko warakize urufu. Cyakabiri nacho utaza kumenya yuko ibyo uriko rizera warizeye Yesu Kristo mwami n'ukiza mu bugingo bwawe, ibikorwa byose yakoze ku musaraba, kandi ukibizere kwabizeresha umutima wawe kugira ngo mu kwaturisha akanwa uronga agakiza, hama wizeresha umutima naho uronga ukugororoka. Rero ibikorwa biza mu nyuma kuko ni ngenegwa ku mukristo, ni obligation. Sinzi ko ibikorwa biza nyuma, ego agakiza kaza mbere. Ego. None abantu bose burya bageneye gukizwa, maana watu wote duniani lazima waokoke, lazima wapate wokovu. Ama wokovu ni kwa watu fulani tu, lazima watu duniani waokoke.
umbagije icyo kibazo, eske ni ngombwa ko abantu bose bakizwa cyange hariho abagenewe agakiza n'abandi bagenewe umuriro? Jewe nukuri icyo kibazo nashobora kwishura yuko Imana data watu wese yo mu ijuru itufuriza ineza. Iyi nyishu iragarutse ngaha mu Yohana 3:16. Ngo uza mwizera wese alipana shwa. Kama utamwamini utaokoka, kama hautamwamini hautaokoka. Iyo niyo nyishu nshobora gutanga, kandi nibaza yuko nawe nyene ubibonye birabye neza. Nukuri piske yaratanze shwa. Papa aramaze cyangwa mama aramaze gutegura ifungurwa muhira, arasize ngaho ku meza, avuga ati karibu ku meza dufungure. Bisigura yuko yabiteguriye abantu bose. Nagakiza nako Yesu yaraje mu isi kugira abantu bose bagire gute bakizwe, uza mwizera. Bisigure neza yuko hari abantu bafise amatwi akomanda idoke ninye batumva ningoga. Biragaragara yuko hari abagararizi batazokwemera agagakiza. Mugabo inumbero y'Imana abantu bose bakizwe. Hari ikibazo cy'amakiri hajyanye mu gitabo cy'Ivyahishuro Yohana, aho umva ngo mbona ngo umuryango ngo mbona ngo haje abantu ibihumbi 144, benshi ngo abo bantu ngo ni igitigiri ntarengwa cyabo Imana yashinze ko ari bo bazobona ijuru bonyine. Nivyo canke barabesha? Sinshobora kuvuga yuko ibyandiswe ko barabeshe, mugabo ikikigwa nikindi. Ikigwa tufise kuri uyu munsi nagakiza. Icyo kigwa reka tukireserve, hama nitwagirirwa amahigwe ubundi munsi tushobora kukivugana. Nabaje cyo kugira ngo numva akantu kamwe, kuko abantu bose bageneye gukizwa niko Imana ibishaka ko abantu bose bakizwa. Watu wote wafikiye toba, abantu bose bakizwa. Ariko rero naho bose umva namahitamo nkuko mwabivuze. Namahitamo umuntu ashaka arakizwa nkuko mwatanze ukarura muvuga muti umuvye yatetse mwese mugomba kugyumvura hitamo. Jewe singe ndihagiye cyangwa tugenda ajya uravye sinkundi izo njya sindabishaka. Murabihitamo. Tukumva ko Imana bigiyatebye gakiza abwira abantu bose bakizwe. Ariko bakanga bavuga bati rero oya si bose, kuko hari igitsigiri cyashinzwe. Iyi mpamvu atari bose, ngo hari igitsigiri Imana yashinze cy'abantu imbari ibihumbi 144. Niyo mpamvu bajya ko kana mu gitabo cy'Abakorindo ba mbere, nibaza ko twahasomye. Gitabo cy'Abakorindo ba mbere murongo wa 15, igice 15 murongo wa 12, igice cya 15 umurongo wa 22. 1 Corinthiens 15:22. Biblia iravuga, twahasomye reka twasubiremo. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Reka nsome mu Kirundi. Abakorindo ba mbere igice 15 umurongo wa 22. Haravuga ngo nguko Adamu yandukije bose gufa, niko muri Kristo bose bazohindurwa bazima. Iki kigwa uriko rambaza cya Ufunuo wa Yohana, Ivyahishuro Yohana, tuzotegura undi munsi tuzikigeko. Mugabo uyu munsi reka twibande kwanza kugakiza. Hariho ikindi kibazo cyaje inyuma yo kumvya gakiza, kuko Imana burya mu bintu ishinzwe no gukiza abantu birimo. Ariko bamwe bakavuga bati burya Imana iragira nkunzi, Mungu anapendelea kwa njia moja ama nyingine. Mungu anakuwa anapendelea, sababu ukisoma katika Biblia kitabu cha Warumi unakuja kukuta kuna sehemu ambapo Biblia inasema ya kwamba muda mmoja watoto kabla wangali tumboni
hawajazaliwa, hawajaanza kutenda maovu, hawajajua kutofautisha ni kipi kizuri na kipi kibaya. Mungu alimpenda mmoja, alimpenda Yakobo akina akamkataa huyu Esau. Tukibaza nimba abana bataramenya ukuri kibi n'iciza. Imana ihitamo kwanka Esau atakibarakora ariko ikunda Yakobo ku buryo yemeye no kumukiza mu buryo mucya nk'ubundi kenshi hasuye kwicwa mugabo Imana ikamukiza iki tukadusunika kwibaza nk'abantu rero ubwo ntibigaragaza ko Imana nimba gakiza nkuko mwatanze akaroro yuko gakiza bijya kagenewe bose ariko yo n'amahitamo y'umuntu. Ariko tukumva kandi ko ngaha muri Bibiliya hari ahantu Imana bamwe itererana ikavuga ati oyo sindamukunze je nikundiye gusa uyu onyazimenya. None twokwizera gute ko nka twe twumva nk'abantu twokwizera gute ko Imana hatari abantu ishobora kuba yarahisemo guhereza aho gakiza abandi ntikabahereze kuko ugiye urasoma muri Bibiliya hari ahantu henshi sinibuka umurongo mugo baranditse ngo n'abanyakibi Imana yarabaremye kugira ngo babone umunsi w'ikibi gusa. Sinzi rero jewe inyishu ngaha cyanda guha icyandiswe kiri ngaha muri byakozwe n'intumwa igiti cya 10 umurongo wa 34 reka ndasome mu Kirundi 10:34 Actes des Apôtres byakozwe n'intumwa. Haravuga ngo Petero yanzika ku nguvu ati nukuri niho ngimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni ariko mu mahanga yose abayubaha uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera. Acha nisome kwa Kiswahili 36:37 34. Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu ambaye amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Imana itugirire neza. Amen. Uyu ni Petro yari yagiye kwa Cornelio. Cornelio yari umunyamahanga, ni yarazimana yarayitangira akayikorera amashikona menshi mugabo ni yaraza gakiza icyari cyo. Hariko Imana iramwishurira iramubwira ati turungika abantu baje kurondera umugabo yitwa Petro, uyu mugabo azokubwira ibyo tegerezwa gukora. Yesu nashimwe cyane. Igihe rero Petro ageze kwa Cornelio niho yasanze abantu bose umuryango inshuti n'abagenzi Cornelio yabatumiye bashashe mu nzu. Petro arashika hajya Cornelio aramuyegereza aramubwira ati kaze nukuri byagende yuko nuko narabonye ibi nibi. Kumbe ibyo Cornelio yabonye Petro nawe Imana yaramaze kubimwishurira. Donc Petro isanga ari hajya mu banyamahanga. Petro niho yagiye kubumbura akanwa kiwe havuga ngo uyu munsi niho natahuye yuko Mungu hana upendeleo. Narondanya ku butoni. Nukuvuga yuko ikibazo ruko rambaza Yesu shobora kuvuga yuko Imana itoranya mugabo gusa Imana ikora ubugombe bwayo. Uko Imana ikora na muhanuzi ifise na conseiller ikora ibyishaka mugabo gusa ibyo Imana idusaba nukumwizera nukumubaha nukukora ubugombe bwayo basi. Ibyo niyo nshobora kuvuga imbere y'ishengero. Murakoze cyane. Amen.